anilinde na kuniongoza, haizuru kama njia yangu inanichokesha mara nyingi, basi nisingome na wenzangu na pamoja tutashangilia. Hacho bitwaye haizuru nubwo ariko bimeze haizuru, basi nubwo ntobabona ariko tuzoshangiriye nawe. Ngahe wa tuzamura Igisirimba cyane yinga ari cukora ho bukeye, ntabwo tutwara umwanya muremure, muri hangana turaza gucamo. Bwana sifiwe. Ntungana koze ikintu cyiza, Imana muheze umugisha. Hanyuma sinzi umuntu tunganya nimero wenda wo bukeneye kirato azaze mu rugo atora ikirato. Simfite ibirato bishasha cyane, ariko ico azohitamo mu birato byanje azokishana. Uzaza mbere ni uzagitwara, nimba duhita tujana ubunyine. Kintu wakoze ni kinini. Bwana sifiwe. Nibusi ibintu byinshi. Nize première année secondaire namba serere. Pana primaire, secondaire. Secondaire kandi n'urugendo rw'amasaha 3 kugenda n'amaguru, nanda 3 kugaruka. Kandi igitangaza ndibuka ko nja kugera nk'ahantu hari abantu benshi kugira ngo mbatambuke, nkabura ukuntu mbatambuka ni sereri, ngaca ngo mu byatsi gutya kandi nkagenda nseta amaguru hasi kugira ngo batabona isereri. Nibutse ibintu byinshi cyane, Imana guheza umugisha. Bwana sifiwe. Kubera icyo kintu kabisa reka. Hallelujah! 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 Mani baheza umugisha, reka dutambire Imana.
gaze enjenye Agatatu yaraje wa munsi izafite itegeke nyine zisafari yari indusha yavuye igwaneja muri Kongo tindayo kandi iyo ntavye Igisirimba si zanyumva nyine tameze neza nyine mu ngambo zaje he barasifiwe ko niko kuri zamanyumva nyine tameze neza mu ngambo zaje none butoto kuritonda kandi ufite ubusiba kuritonda nta muntu nyine ahagutya agukora kuri piano paka twebwe impara igerayo undashe kubo hanyuma witonde gusa ucurange neza hanyuma nabanyine Abanaziri namubande nude bishoboye aho twari tureje n'abatungane namubande na pasteur batubwiye ngo takwambura ibirato ndabese tunga baraduhaza ntano gusimbira hasi ariko iwacu Bujumbura turambura ikirato tugasimbira hasi tugasimbira ipantaro yo ni hake none wava nini kumbi iwacu curanga
Mashimeshi kumana. Tukubara Imana mashi twakira. Esa shimwe. Fata umwanya mutoya kuko ntago ndamuvuga ubutumwa uyu munsi mu kubasuhuza kugira ngo duheze umwanya muvuga ubutumwa wateguwe. Dusome muri Ezekiel 37 murongo wa 5. Ezekiel ibice 37 murongo wa 5 haravuga ngo uko niko umwami w'iteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho. Amen. Ezekiel 37 murongo wa 5. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu minota nk'icumi baduhaye kubasuhuza dushima Imana ko yabanye natwe muri iyi minsi yose tutari turaha kandi tukongera kubabona n'umunezero. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ntago tuvuganira amagambo menshi. Turaganira ijambo rivuga ngo amabanga 3 ashobora kugufasha kubaho mu buzima butsinzi. Amabanga 3 ashobora kugufasha kubaho mu buzima bw'intsinzi. Amen. Haleluya. Amabanga 3 ashobora kugufasha kubaho mu buzima bw'intsinzi. Umwami wacu Yesu Kristo ni umutsinzi. Yaratsinze kandi azahora atsinda. Uko gutsinda kwe ntago kuri temporaire, ntago gufite igihe kwabayeho ngo noneho kuzogera ikindi gihe gitakaze 6 cyangwa gutakaza intsinzi, ahubwo intsinzi ye ni ibihe byose ni iteka ryose. Ariko muri uko gutsinda kwe byo wibuka yuko yatanze ubuzima bwe, yavuye amaraso yo mu mutima, yarasuzuguwe, yarakubiswe, yahuye n'abamukunda, yahuye n'abamwanga, yahuye n'abamuca intege, yahuye n'ibintu bikomeye kugira ngo agere kuri ya success, agere kuri ya ntsinzi. Bityo rero niba nawe wifuza kugera ku ntsinzi, ndakwibutsa yuko uzahura n'ibiguca intege, uzahura n'abakwanga, uzahura n'abakubwira kutazigera ubishobora. Hari n'abazigera bakoresha amagambo yaso yigeze gukora ibyaha kuri independence yo muri Kongo muri 60 bakubwire ngo dore iso yigeze gukora bino byaha ntiwogera hanga kuko abiwanyu nabo ntibahageze. Kimwe mu bintu namenye ko Satani azakoresha mu rwego rwo kutwiba intsinzi yacu yahazaza, azabanza gukoresha amakosa wigeze gukora muri 2000. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari cyare mwigisha. Ibyakera byose biba birangiye, dore byose biba bihindutse kuri yo bisha. Igihe cyose umuntu cyangwa se Satani izanyuza mu muntu agashaka kukwibutsa amakosa wigeze gukora mu rwego rwo kukwiba ejo hawe hazaza, uje umubwira ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari cyare mwigisha. Amen. Hallelujah. Kuvuga ngo niba wemera kubaho mu buzima butsinze, nagira ngo nkwibutse yuko ugomba kwemera kujya mu rugendo, kunyura mu nzira Yesu yanyuzemo. Inzira y'imibabaro, inzira y'agasuzuguro, inzira yo kwangwa, inzira yo gutukwa, inzira yo gufuga ubwanwa, kuko ikintu cyose utazigera uharanira ntacu uzageraho. Iyi si ikoze muri systeme ku buryo nta kintu uzaryama gutegereza ko kizagusanga mu wawe. Niba uryama mu gitondo, ukaryama mu gitondo ugategereza ko hari ikintu kiri buze ku gita kiza paraza regaza kiza mu wawe, ndakwibutsa yuko ugiye kubaho mu buzima bureshe iteka ryose. Kuko icyo udaharaniriye umunsi ntiwitegeye kuzakibona. Amen. Hallelujah. Ibanga rero rya mbere ryagufasha kubaho mu buzima butsinze ni ukubaho ubuzima bwishimira intsinzi y'abandi. Amen.
ibanga rya mbere urufunguzo rwa mbere ruzakugeza kuri success ni ukubaho ubuzima bwishimira ko abandi bageze ku ntsinzi. Nubona mugenzi wawe yarabyaye impanga bigutera umunezero, ushime mbere yuko umugore bava mu bitaro, ubu wa mbere wo gutanga ishimwe, ufite ishimwe atararitanga. Ukwiye kuba mu buzima bwishimira ko abandi bageze aho bageze, kandi kimwe mu bimenyetso byerekana ko uzagera kure nuko abandi nabo bageze kure, kuko uwo bagejeje kure ntabwo yigeze avidura stoke y'ibyiza byatumye bagera kure. Imana ikoze muri stoke yayo igaheza umuntu kugira ngo agere heza, kugira ngo agere kuri success, ni ikimenyetso cyerekana ko nawe uzahagera, kuko wamuhaye ntabwo stoke yiwe yashize y'ibyiza izaguheza kugira ngo nawe ugereho abandi bageze. Amen. Kandi kimwe mu bintu namenye, nta muntu uhuye Imana ikikurema yahise kuremera stoke yawe, yakuremeye banke yawe. Ntabwo nsangiye banke yanje na pato. Amen. Hallelujah. Amen. Nanyuze ahantu ku musozi witwa Kampala, ahantu barimo basenga, basanga umudamu musenga, ariko ntanabza bintu tubona ku matelefone. Ni ukuri. Hari umudamu wari wikoreye ibuye ahari tembagaza nkuko yatembagaza nyirabukwe, ngo kurigiye ngo nawo ngo ntagasoye kumubona nyirabukwe. Nyirakuwe amatembagara ndumukoro ndamubwira ati icambe nyoko ko ndahatembagara, n'umuhamagaro asanga yicaye muri sala cyangwa yagiye kuramukanya, ayicaye aguwe neza ntazi ko hawo umutembagaza hano. Niba ushaka kumugarura mu bibi ashobora ko yaragukoreye ubusibwo buryo bwiza bwo kugira ngo mugarure. Amen. Hallelujah. Ngukuri ibuye rigiye ngo ariko nawe agenda ngo ntagasuye kuboneka, muhamagare urasanga hacumba cyangwa yicaye cyangwa hareba televiziyo, araharameze neza, ni wowe urusha wawe wikorera amabuye. Hallelujah. Tubeho mu buzima bwishimira ko abandi bageze ku ntsinzi, kuko kimwe mu bimenyetso byerekana ko uzatsinda nuko uhesha abantu gutsinda akiri ku ngoma ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Uhesha abantu kugera kuri success ari we Kristo umwana w'Imana. Aracyahari, aracyakora, stoke yiwe iracyuzuye, kuko iyo akoze muri stoke ntabwo ibishize. Ukwiri ni kuyahozeho kandi ni kwizahora iteka ryose. Aracyafite imbaraga, kandi nuze mu cyumba ukaza gusenga ngo Mana uzangeze ku ntsinzi nk'iyo Dawidi yagezeho. Ubundi iyo umuntu yifuje kuba nka pastor runaka cyangwa yifuje kuba umuririmbyi kanaka, umuntu akifuza kuba umucuranzi kanaka, ukwiye kwemera amavunje yarwaye, ukemera niba nyina yarigeze kugwara kanseri nyoka yigware, niba barabagira gisukari wabo ukigire, niba barigeze kugwara ibisekera mu mutwe ubirware, niba barigeze gukena cyane bakaba bashumba binka nabo bama bashumba. Donc niyo wifuje kugera kuri success kanaka yagezeho, uba wifuje n'imibabaro yiwe yose, uyifuze yose, abarwaye kanseri nawe wirware, abintu zose zamubayeho bibanze kugereho kugira ngo ugere hari, kuko namenye ko urugendo rugeza abantu ku ntsinzi ni urugendo rw'amahwa. Uzunyuraha bakagukubita, wa mugore aza kureba Yesu yaramubwiye ngo bariko bamubwira ati yewe nawe twewe twagushize muri karantene urafungiranye, natwe abazima twabuze kubona kuri Yesu, none uraje urwaye amaraso, kandi iyo rwari itemera kugera mu bandi, none kuraza ngo urabona Yesu n'abazima twamubuze. Ngo akarebano akabona ntibikunda, akarebano akabona ntibikunda, akarebano abanyura mu myanya y'intoki, ahita akora ku mwenda wa Yesu, ahita akira adakoze ku mubiri wa Yesu kandi ataganiriye nawe. Yesu ahita bimenya, arababwira ngo mwitonde, hari umuntu nkozeho. Kubera iyo mpamvu hari umugore wari ufite tageti yo gukira, yari mashaka ibinini, umwenda wa Yesu yari farumasi y'uwo mugore, ahageze ngo akoreho atura ibinini bihuye n'indwara yiwe arakira. Yesu amenya ko hari umugore ukoye ibinini muri farumasi batavuganye, aravuga ngo stop. Kuko mutima wanyigishije yuko iyo imyenda yose Yesu yambaye ihita ifata ubushobozi bwa Yesu. Zanibuka kera tukiri batoya, hari ukuntu iyo mama yavaga mu murima yotsaga ibigori, agahita atoramo ikigori cyiza cyamuze, agahita acotsa neza kandi kigatukura, izacu bishaka babivumbaguza, ariko iciwe baragitara neza,
iyo nakirebaga ntabwo nabonaga ikigori nahitaga mbona papa narebaga ikigori ngahita mbona papa nta bintu zo bya blague nti wogikoraho ni papa iyo Yesu yambaye umwenda uhita ufite imbaraga za Yesu Kristo nubwo utokora kuri Yesu ugakora ku mwenda we ubukoze kuri Yesu iyo warya kuri icyo kigori ntago wabaga uri ikigori wabaguriye wahuraga n'ingoni kandi namwe muravyibuka kameme Vanessa Waseviwe ari kintu cyanejeje ubu nyine Patora aravuze akuco kiratuma ndabona abantu benshi baratanguranwa mu gitondo witegura rogira abashitsi mu gitondo benshi Vanessa Waseviwe sana tuzamura ibiganza yemwe twese haleluya hibutse ikintu gikomeye Patora mavuga ngo yakazagenda agira ku ishuri yambaye inkweto nibuka iwacu habaga isoko imwe ya gatanu imwe mu cyumweru nukuvuga ngo iyo abantu bazaga mu isoko hari igihe nyoko cyangwa se wanyu atabonaga cyangwa papa wawe atabonaga amafaranga yo kugura isabune none akagura umugore umwe isabune mu muhana kandi isoko izorema ku kandi gatanu kandi akagura isabune hanyuma utaguze isabune akabona uwaguze isabune agiye kumesa n'iposho yikoreye amahuzu mu isafuriya y'ikirinda agahita amubwira ngo sigunshishijemwo ngo bangunshishamwo mugasika k'umugore agakoreye igitambara akamucishamo yarangiza akaja mu murima akaja koga ku mugoroba ariko basize bamucishijemo Imana yadukuye kureba wanguye kure umwijima ushirabona sibanganya amateka mabi indura musha sibanganya we sibanganya amateka mabi indura musha wanguye kure umwijima ngo mawe ngo sigunshishijemo agahinga isabune ikuma akanyura mu ruzi umugoroba koga ariko basize bamucishijemo mwebwe ntimyeza mwicisha babacishamo cyangwa imitanga cyangwa inani intobo mwami Yesu yadukuye kurema reka dukomera amashimana cyane ibanga rya mbere ryagufasha kugera ku ntsinzi nukuba ubuzima bwishimira ko abandi bageze ku ntsinzi kwe kuba ubuzima ko abandi bubatse amazu bikakunezeza abandi babonye akazi bikakunezeza abandi bagiye hanze bikakunezeza abandi bawusaye bikakunezeza abandi bameze neza bikakunezeza kubaho mu buzima bwishimira ko abandi batsinze ibanga rya kabiri amen ibanga rya kabiri nukubaho ubuzima bwishimira isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi kubaho ubuzima bwishimira intsinzi isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi kubaho ubuzima buri trekole bufashe cyane ku isoko yo guhaye intsinzi kurusha kwishimira intsinzi kubaho ubuzima butishimira umugisha cyane kuba guhaye umugisha ukwiye kubaho ubuzima burutisha umugisha waguhaye umugisha tukwiye kubaho ubuzima burutisha umugisha kurusha isoko y'umugisha wawe tukwiye kubaho ubuzima bugereranya umugisha wawe n'uwaguhesheje umugisha uwaguhesheje Yesu umugisha wa mbere atangana agakiza kubaho ubuzima rero bwishimira amafaranga Yesu yaguhaye ukibagirwa ko Yesu ari wowe waguhaye amafaranga nukubaho ubuzima buyobya inzira y'intsinzi y'iteka ryose niba ushaka kubaho ubuzima butsinze ujye ubaho ubuzima bwishimira waguhaye intsinzi kurusha ya ntsinzi yaguhaye birizivuga ngo hari umwana ise yamuhaye ibintu ngo ahita kure afata inka yamuhaye n'amatungo n'amafaranga n'izahabu aba ari byo yishimira cyane aba ari byo aheza agaciro cyane bituma atandukana na se abantu benshi umugisha Yesu yabahaye wabatandukanyije na Yesu ariko uburyo bwiza bwo kubaho ubuzima bw'intsinzi y'iteka ryose ni ukubaho ubuzima bwishimira isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi wahawe amen haleluya ariko nubishize numvise umwuka nyongorera ikintu ndakivuga ntago ndibisobanure duheze umwanya umuvandimwe Hegmaye mihayo kutuganiriza nasomye ijambo ry'Imana mu kuva sanga umugabo witwa Aroni
sanga n'umugabo witwa Mose. Imana imaze guhamagara Mose yamuhaye misiyo yo gukura ubwoko bw'Isiraheli mu Giputa. Hanyuma imaze kumuheza misiyo yo gukura ubwoko bw'Isiraheli mu Giputa, hanyuma Imana yari izi ko Musa atazi kuvuga neza, hanyuma imwimana no kumenya kuvuga neza, ariko imuheza amagambo yo kuvuga. Imana ihamagara Mose imuheza amagambo yo kuvuga, imwima kumenya kuyavuga neza. Hanyuma Imana irema Aroni imuheza kumenya kuvuga neza, imwima amakuru yo kuvuga. Imana yahamagaye Mose imuheza amagambo yo kubwira Farao kugira ngo arekure ubwoko bw'Isiraheli buje mu gihugu cy'isezerano, ariko imwima akanwa kazi kubivuga neza. Imana irema Aroni imuheza kumenya kuvuga neza, imwima amakuru yo kubwira Farao kugira ngo arekure ubwoko bw'Isiraheli, kugira ngo Mose azakenera Aroni kandi na Aroni azokenere Musa. Hanyuma Mose Imana ikamubwira ati ndakubwiye ugende ubwira Abisiraheli, ugende ubwire Farao ariko ubwoko bw'Isiraheli. Yagera Imana yambwiye ati papa izo bintu urimo papa vuga neza, explique-toi bien. Hanyuma ahita amagara Aroni amubwira ati ngiye kumemaguza, hanyuma izo namemaguje ojo kwisobanura neza. Uyu nguyu wari ufite ibya umuntu wari ufite ibyo avuga yaramemaguzaga, utamemaguza ntabwo yari afite avuga. Yarakeneye uza kumemaguza ngo amemagurize imbere yiwe, hanyuma uyu nguyu yaze kugorora abwire Farao nawe ku bwoko bw'Isiraheli. Mutima warambwiye ngo hirya yako kanwa Imana yaguhaye yakuremeye akandi kanwa kitwa Aroni kugira ngo kazakubwirire babandi udashobora kubwira, hanyuma bare kuri bizawe uje mu gihugu cy'isezerano. Amen. Birashoboka ko Aroni wawe ari Gifaransa ntacuze. Hari umugabo umwe twahuye bishop wari mu Rwanda, arambwira ngo azi Icyongereza n'Ikinyarwanda n'Igifaransa neza aza kubivuga no kuzandika. Ariko yagiye muri Espagne asanga ahantu yageze muri restaurant asanga anti bavuga Icyongereza n'Ikinyarwanda n'Igiswahili naziramvuga lokale zimuhira n'Igifaransa. Aje muri restaurant kuvuga ngo azajya ngo ko agira inkoko. Ko ntanana yageze ahantu adashobora kuvuga, afite akanwa kandi yarize inkoko ati yarakeneye Aroni kugira ngo amuvugire rwa rurimi atazi kugira ngo abone cyane. Bankuye umwijima uciye siranganya amapeso mabi induramusha siranganya yarambwiye ngo yabwiye Mose ngo nzokugira nk'Imana imbere ye, ngo ariko nawe azokubera kano. Kuvuga ngo guhera ku musatsi ku ndete ya mbere y'umusatsi wa Aroni kugeza ku ndete y'inzara kari akanwa kose k'umuntu witwa Musa. Wese hari Imana ikuremera umuntu atari umuntu ahubwo ari akanwa kawe kugira ngo azakuvuge hahandi ashobora kumenya kuvuga kugira ngo ibizawe birekugwe ugere mu gihugu cy'amasezerano. Imana ikuremere mu izina rya Yesu akanwa kawe. Haleluya. Ibanga rya gatatu ni ukubaho ubuzima bwishimira amagambo y'abagukunda kurusha gutakariza umwanya mu mubabaro w'amagambo y'abakwanga. Amen. Bwana sifiwe. Ibanga rya gatatu ni ukubaho ubuzima bwishimira amagambo y'abagukunda kuruta gutakariza umwanya mu mubabaro w'amagambo y'abakwanga. Kuko kugira ngo uzagere ku ntsinzi ntabwo utegereje ko abantu bose bazagukunda kugira ngo uzogere ku ntsinzi. Yesu bakazamukubita uruhande rumwe akabacika akanyura mu myanya y'intoki akaja mu bamukunda, barya bamukunze nibo baje kwemeza muri ka karere bamwirukanyemo. Uburyo bwiza bwo kwemeza abakoze inama yo kutembera kandi baremeye ni ukuja kwemeza abandi bagukunda kugira ngo bazogaruke muri bajya batagukunda bakwemeze, kandi ntago bazoba bemeye babandi bazoba bakwemereye muri bo. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen. Ongera dukomere Imana amashyi menshi kubw'ijambo ryayo.
amen. Imana iheze umuvugabutumwa wacu umugisha